ekekela Gwerani Nitwacokeragia nigetha tuthie na mbere. Ndela mucokanirie moko manyu all the way kuma Nyeri County. Na nowe she's the only lady in Kiengei live. Cokani moko manyu mundeithie kurehe Joe. Joe wamwirite wiratene ukigura kawa karosi ukimutwarira tiraniriria mwisho winukite ukimukora agikwira ni muno ukimucochora mawo tinia ndikwenda kuneka maguru haha mwake maito mwake awa mwanyua no oi ale muona mutirali kale mwake asoso mureku otiga igwetu ndirake muona mwake asoso gaithe kai mwake asoso kole ando metua ndagitari bado metua madagitari itura lenye ne kula ando metua ndagitari na ndio niki mundu ale kuigaga kliniki au akaumete Kenyatta kai ndagitari kai agakani gutakona ndagitari omundu igaga kliniki ni Kenyatta kakirineki ni Kenyatta nunako gwito kia huko Matanya na nyukie ekwe kliniki no etago ya Dr. Wanyoike ndwe Dr. Wanyoike ai mutwe Wanyoike Dr. Wanyoike urarehetwo aruithetie kihege gakua kameme mutwe Dr. Wanyoike asa Dr. Wanyoike no ginya iko akiri Dr. Wanyoike nako efeti nale bado ne doctor no ne feti nale ru oka Nairobi agathie ne kirina Kenyatta akwe kirina no coka gecagire ne ndagitari reu mwalimu wa Dr. Wanyoike re Dr. Wanyoike akoragwo na ndawa ciko cihurite kliniki yake no ndoe ne cia murimu uriku ciko cibanganite tondu athia kuhura kahura akari agithugu akona murwaru ne acunga kahuria gaikia hau kawa dana mene wa murimu uriku kahura kwa gaikia muhuko riu uthiaga ago kurigitaga na kuringana na ndawa iria cie kou wathi ukamukora ni doctor kamwira daktari nina gathina sema umekuja kwa daktari sema niona kindu kiria ndina kio ni homa na nataka homa hii ni paracetamol paracetamol honia nimekwambia ni paracetamol homicide inaua kila kitu inakuwa hata wewe gaigue ndio inaua kila kitu kwa mwili hii ugonjwa yote ukiwa kichwa inakuuma inaua ikikuwa ni tumbo inaua ukikuwa ni ringworm iko kwa tumbo yako inakufa tapeworm inakufa earthworm inakufa hakuna kitu inabaki na hii iko na guarantee ya miaka 3 hii dawa iko na guarantee ya miaka 3 usipopona ukuje hapa na kupatia ingine free na usilipe na ni miaka gapi hutawahi sikia ukikohoa milele ule hao ukaigwa ya korora ai doctor nasi umesema inakaanga miaka 3 mwile tu niwe stock ongoke nie yene nyemo ingata kando Nairobi stock ndingenywa tena ni ya mgonjwa si yangu mimi ni daktari yani Dr. Wanyoike agaguthondeka na kiria gitigaru yo ndagithibitari urathie we na ihoha ukamwira ndina ihoha yao ni kaugonjwa kidogo sana unashukuaga plaster unaweka si plaster ni ya mguu na uko na ihoha kwa mguu si umepona unaona thina maplaster maria aroka namo ni maplaster makuru ni maplaster maria marutwo akahewa gate Dr. Wanyoike akoya oka nako ngai gekana karanyitirwo ni mutino karatwarwo kaunikite guoko ni makarekerirwo plaster ya kuguru kwa muthuri ukana geketwo ge plaster uragetawo baba ukona gokite baba kai waku aroko ne guoko Dr. Wanyoike ya uturagira andu
Dr. Anyoike, alikikira tumanyore tole daktari we. Unifurahishi. Hata kidogo. Wana daktari. Nona ko gwito by the way. Gatora gaitokea fituko. Hega thuri kange. Mora nagia megunda. Penya heto thuri toka kanitha tu jino peke yake. Ruka ugakona kiondo he muiretu koragwo mariganeti alafu ngoko cia gicagi ndikano ithu tukwa tumete kondo ngoko cirato mando maroe guko gica town ando maroagira mikwa ya nguo gwito ne ngoko gakora ngoko ne ciathie kwena riu akona kigiraji agoka gaikara handu thutha umuthenya mwai kaire tugeta muthoni afu ndi ne kaundu kariku kako kaumete ate kanithai wetwo oine uramba kuina na gakora ciwigite-ini kaundu kaumire ku werwo rwimbo rumwe Buna rwabe winire gite-ini. We muthoni agitwo. Muthoni arogocwo. Umuthi ne tukuinirwo ni muthoni ni agotwihutiria gicigo kimwe kana twiri. Aro murathima. Muthoni na ucio muthoni. Muthoni karibu sana. Diare mundu mwega. Diare mundu mwe. Wagirire ri. Na kayando makihena nyame kanuga kega yo cio ne muthoni murogi ukwari oguo ni ngai wachigwerera tha kigarura maundu tiari mundu mwega ni ngai wendoro waigwerwo tha tiketiane ni ukwe we kabisa ne yegete-ini muthoni agithii na mbere akiamberia na he maritwa makwa jitagwo muthoni na ne ngumuinira Niko muinira karwimbo gako kaumete ifuku-ini ria kiria na ni taoira wakwa twatindagira muthenya tutare kai watigire kurarira Aya wiroreri wa Kiengei live ndukanyanye mutabo thutha ndagika itari coho ni turacokereria reke turenda me muciiro wega Yeba. Nekekela.